uzmite, na primjer, našu epsku poeziju, Kosovski ciklus, sve te bisere kojima je čak i veliki Gete bio zadivljen, jeli? Ne možete reći to je istorija, toga više nema, to više ne postoji. Pa na tome počiva ovaj narod. I samo na tome on može graditi svoj identitet. Pa neće ga valjda graditi na mitu o multinacionalnim kompanijama, na Coca-Coli i McDonald'su. Ja sam za dijalog sa Albancima, ali ako budemo sa njima razgovarali samo o našim različitostima, a ne o sličnostima, onda će, bojim se, tenkovi ponovo razrovati Kosovo i imat ćete, gospodo, srpsku gerilu na Kosovu. Znate? O tome treba da misle oni koji zagovaraju priču o nezavisnom Kosovu. O onoj narodnoj oteto prokleto. Sve što je oteto mora biti osvećeno. Ja ovdje ne govorim o svetoljubivom narodu. Srpski narod nije osvetoljubiv, nego pravdoljubiv narod. A na Kosovu je pravda itekako izneverena.